Dobro večer i srdačan pozdrav. Ovo je jedan gromoglasni pozdrav iz Dancing dvorane Doma omladine u Beogradu koji pamti zaista divne trenutke, mnoge muzičke i modne trendove. A večeras smo evo u prilici svi da pozdravimo ove naše drugare koji neobično vole funky, rap, hip-hop muziku i naravno pokret pre svega. Evo kako to izgleda ovde u dvorani. Ja vas pozdravljam još jednom na početku prvog zvaničnog brzopoteznog televizijskog turnira u funky rap igranju. Družit ćemo se ovde u sjajne pojedince i sjajne grupe koje znamo sa mnogo takmičenja iz mnogih televizijskih emisija i uz face koje dobro znamo, a koje dobro igraju naravno. Prema tome da ne dužim puno, samo da vam kažem da je 23 takmičara, potom ćemo vidjeti i 5 grupa koje također sjajno igraju. Ja predlažem da odmah pređemo na stvar, naravno samo još jednom da pozdravimo televizijskih gledalce, može? S obzirom da su zanima ko su članovi žirija, ja vas molim da ih pojedinačno pozdravimo aplauzom i naravno uz njihovo čvrsto obećanje da će doneti pravu odluku. Evo da krenemo s leva na desno, Rade Vukčević Gumeni, nekadašnji prvak Beograda u igranju, da ga pozdravimo. Onda jedna divna dama, Aleksandra Milković, mlada balerina. To je i Srđan Šaper po zanimanju idol. Koreograf koji se kratko i jasno zove Nika. Zatim Nebojša Krstić po zanimanju također idol. Jedna mala napomena, glas Srđana i Krleta vredi kao jedan. Oni su davitelj protiv davitelja, dakle zajedničkim snagama ovde odlučuju jedan glas od njih dvojce. I naravno naš kolega Branimir Dimitrijević Tucko, poznati reditelj, da pozdravimo i njega. Lola Vasić, takmičarka broj 1, da je pozdravimo.
Prelazimo dakle na grupno takmičenje. Evo prve grupe za večeras koja je bukvalno letela ovde u posljednji čas, ali će vam se sigurno predstaviti u sjajnom izdanju. Zove se Optička varka.
Ne znam da li svi vidite, ali evo, ozbiljne face na licima šestočlanog žirija sa 5 glasova. To dovoljno govori o tome da itekako uvažavaju vašu podršku i... Ne, ništa, čekajte. Oni vode računa ko je šta vikao, za koga je ko navio. I najzad, uz veliku zahvalnost svima vama što ste zaista svim takmičarima pružili ogromnu podršku. Ovo je zaista bilo fenomenalno. Moram da kažem da je na počasnoj poziciji, na šampionskoj poziciji, na prvom dance takmičenju koje prenosi televizija Beograd. Šta mislite ko je? Tako je, Đogani Fantastiko! Bravo za majstore, svaka čast! I sada nije ostalo puno toga da vam kažem, osim da je pobednik prvog televizijskog takmičenja Baki Đogani! Mladen Delić, rekao bi, tresu se tribine, zaista je tako ovde u Domu omladine. Bravo za familiju Đogani i za Bakija, novog pobednika. Evo i zasluženog pehara za šampiona Baki Đoganija. Bravo i za Levija, bio je sjajan, nijanse se odlučile stvarno. Ja bih zamolio našeg druga Vlastu da sada uradimo jednu divnu stvar. Ako imamo neku muziku spremnu, Baki i Levi kao zaista ravnopravni šampioni, pozdravit ćemo zajedničkim plesom. Može tako? Hvala vam na pažnji, bili ste divni, vidimo se, živjeli, laku noć!